Masih semangat ya? Oke, jadi langsung saja kita panggilkan peserta kita yang berikutnya. Ini dia Ayu Bulan Pranyani Dewi. Kaki-kaki pemuda di batang curug dan di jabutnya, tapi bibitnya kau isi apa? Tuan putih apa kaki pemuda Mahulu ulat di malam berkabeh Usin jening kaki mojok kodragon Kaki tua mari ngemonte Kaki-kaki pemuda mabok di batang curug di jabutnya, tapi bibitnya kau isi apa? Buat putih bukan hasil. Apa kaki pemuda hebat? Mahulu ulat di malam berkabeh Tusen jening kaki majin kodragon Kaki tua mari ngemonte Kaki-kaki apa pula kok kakinya putih? Tusen jening aneh madat ubat Kaki-kaki pemuda mabok di batang curug di jabutnya, tapi bibitnya kau isi apa? Tuan putih bukan hasil. Apa kaki pemuda hebat? Mahulu ulat di malam berkabeh Tusen jening kaki majin kodragon Kaki tua mari ngemonte Kaki tua mari ngemonte Kaki tua mari ngemonte Kaki tua mari ngemonte Kaki-kaki Akeh tarune ketebang Jamejora akeh tanah baline sampun keaduk Bali enten asih Bali enten aman akeh pratima icat keale
Nen